Nimezaliwa katika familia. Ndabasuje aho muherere hose, ikaze kuri Muze Yakurinze Empire. Ni wa mwanya w'ibiganiro nkuko bisanzwe, ariko noneho ubwo turimo kugenda duhuye n'umukobwa mwiza cyane. Reka tudatinze rero tumubaze, mukobwa witwa ndi? Nitwa Iradukunda Alice. Twakubaza mbese ukunda iki? Nje mu byo nkunda ibintu bijyanye kuririmba, tena n'ibintu byo gutera story ku kiganiro runaka twashatse kuganira, ariko tukagikomeza nyine ku buryo umuntu uri kucyumva atacika indege cyane. Ibyo bintu wabikora, urabishobora cyane cyane. Bivuga ngo muri quartier iwanyu, mu nshuti zawe z'abakobwa, ikintu bagukundira ni iki muri make? Kuririmba neza cyane. Uzi kuririmba cyane? Uraza kuturimbira akaririmbo? Nta kibazo. Mbo tutarajya kubijyanye n'indirimbo, mpamvu turi kuvuga twihuta kugira ngo wenda tuzaze gukorana ikiganiro tunabwira abantu ko tuzagukoresha ikiganiro. None mu buzima busanzwe uri umuririmbyi muri korali? Cyane, nge ndirimba muri korali. Muri etorero? ADPR. Okay, ni mu ADPR. Uraririmba kandi biragaragara uri umukobwa witonze cyane. None se mu by'ukuri abahanzi ukunda, nk'umuhanzi ukunda urugero ni hande mu bahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza? Abahanzi nkunda Israel Mbonye, ngakunda Vestina na Dorcas. Aha, muri abo bose wumva waba nk'uwe muhanzi waba waruri mudo wawe? Vestina and Dorcas. Abo bose ni wowe wumva waba nkabo? Cyane. Ushaka kuba ufite n'ijwi ryiza, washobora no kubigana? Nagerageza mu gace. Ese hari akarimbo kabo waba wenda nibura wabuzi? Cyane. Turimbiraho agace kamwe twumva. Nimezaliwa katika familia iliyodharauliwa sana, maisha magumu sana, hayo ndiyo nimepitia. Nilitamani sana kujiua, lakini hakuwezekana. Hata chini waliponiona wakauliza, mtoto huyu ni wa nani? Walinicheka, nilichekelewa sana, nami nilikuwa naona nalikuwa na sababu. Ulikubali ukamwaka damu yako juu ya mimi, mtu bure nyenye damu, nyenye dhambi. Neema yako niliona, neema yako kwa upendo ni ajabu. Asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini mbele zako Baba. Asante kwa yote uliyonitendea. Yeah. Kasiremo. Neema yako kwa upendo ni ajabu. Asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini mbele zako Baba. Asante kwa yote uliyonitendea. Okay. Amazina ni? Iradukunda Alice.
iradukunda Alice, ufite umwanya ku buryo abantu wazabakorera ikindi kiganiro cyiza? Ndahari. Urahari, bakwitege muri make, Cyane. bitege ibiganiro byawe. Ubu tuhuye usa naho wihuta udafite akanya gahagije, ariko tuzagukoresha, sibyo? Nta kibazo. Gira icyo ubwira abafana baramuka bagukunze. Ese utarabivuga, ni ubwa mbere waba ukoze ibi biganiro cyangwa asanzwe unabikora? Ni ubwa mbere, ariko nubwo ari ubwa mbere tugomba kubifata nk'ibintu bisanzwe mu buzima, ntabwo twabikomeza cyane. Okay, birumvikana. None bwira abantu bakunze uburyo uhogoza kandi ntari muri studio, nahangaha urabona harimo n'imiyaga, babwire ikiri ku mutima wawe, icyo Ikintu wifuza. kiri ku mutima wanjye, wankunda akambara like, mbese wankunda nanjye namukunda kandi najya mukorera utuntu dushimishije hafi dutandukanye. Yego. Ntabwo bateganya kumbona rimwe ngo bampure, Yehe. ariko njyewe nibankunda umukunzi wabo nanjye ndababera inshuti, nako ngako nababwira. Urakoze cyane, ikaze kuri Muzehe Yakurinze. Ubwo kare agace gato kugira ngo tubamenyeshe bakunzi bacu ko tugiye kujya dukoresha uyu mukobwa ndetse n'abandi benshi impano zabo bakeneye kugira ngo zinyure kuri Muzehe Yakurinze Empire. Ni ikaze rwose tugira bagaragaze ibiri ku mutima yabo. Erega umuntu aba afite byinshi byo kubwira abantu. Urakoze cyane rero, Imana kandi ikomeze ikurinde. Namwe murakoze. Bye bye. Sawa.